जोजोलपा सक्स्टा ठो ज्यादाले लस्कु स्नातना चिकमे सक्स्या महफुजी रे मनतुना संचारबारपट्टि फेसबुक को युट्युब अपलोड जुआवे आचंग ठो बिस्कंग नेवा मिज ठौ सचिव नेसुको ज्याजो जना ठो सान्तरा साके चिकमे नियन डवेन नेपाल सम्बत छिन्स व पीपी गोला गाको त्रियोदशीख अष्टको 2081 साल भाद्र महिने 15 गते सञ्चरबार ठौ जुगो चरे तो वादने ठौ सञ्चरबार ये 15 खोप ठिमी भोटेन 15 अबे खास वेगने बुधबार खन लक्षियन टोजको गोला हंगो लस्ता गोला कोचाको उत्सव कथा गोला पारो भए नापन ठुक्नो निसे योला सुरुजी गोला लक्ष्य पर्व हन्डुका योला लक्षिन योला सेवा उनीहरुका लक्षितको ठाट से पीठे डेको निगो यही ठैट योन सिवनीको अर्थात योला सेवा न ठाउया जाजै दक्सवे नापा देश मि हागै जाजो कथा ठौ या दक्ले नापाङ मिजना देश नेवाची नेवा जुया ठौ भाषा नवार्नु जीगो संस्कृति जीगो चलन मस्ते त न शेष्य वनिनु जीगो भा मन्त तास चिबा मरुको बाहाठे जुए जीगो संस्कृति मन्त तास देव मरुको देग ठे जुनि बालक चिनाटौ मे चिसा जी मस्ते त जीगो भाजक लगाटे मगा हंगल जीगो संस्कृति जीगो चाल चलन मस्ते त शेष्य वन मालंगल जी मस्ते स भ्या मस ठे चिसा इमटा जीगो चाल चलन मस्यङले इमसा जीगो संस्कृति संस्कार चाल चलन मस्या हंगल इमसा ओखे ठुके खना जंगो पश्चिमी संस्कृति संस्कारी अनुकरण ना हेटंगो ठोमिएन ठटिया ट्या जंगो आ चिसा भ्यान प जीगो संस्कार संस्कृति चाल चलन न ठ मसे त शिष्य हुने माल थजको हस्न दुगो मिचियाटम दिलीप संगम ठुके संगीतकार न दिलीप संगम एक गायककार राजकुमार जोशी नेवा हे जुया फगु भाषा नवनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु मस्ते तना शशवनेनु नेवा हे जुया फगु भाषा नवनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु मस्ते तना शशवनेनु नेवा हे जुया मन्त भाषा चिभा मधुगु बहाथे चोनी झिगु संस्कृति मन्त भाषा द्य मधुगु देगथे चोनी झिगु भ्या मन्त भाषा चिभा मधुगु बहाथे चोनी झिगु संस्कृति मन्त भाषा द्य मधुगु देगथे चोनी वहेलु मंका झिगु संस्कृति वहेलु मंका झिगु संस्कृति झिसा बचे यानु दाजु की जात दाजु की जात समाजिकु देखनु नेवा हे जुया शोभाझिगु भ्या मन्त धसा थो देया थना झिगु संस्कृति झिगु चलन झिगु भाषा नवेवा गणदै
शोभा झिगु भ्या मन त धसा थो देया थन झिगु संस्कृति झिगु चलन झिगु भाषा नवेवा थोहेलु मंका नेवाझी थोहेलु मंका नेवाझी छधी छप जुइनु छधी छप जुइनु झिगु संस्कृति झिगु चलन झिगु संस्कृति झिगु चलन सक्सी त शाशावनेनु सक्सी त शाशावनेनु नेवाझी नेवा हे जुया फागु भाषा नवेनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शाशावनेनु मस्ते तना शाशावनेनु नेवाझी नेवा हे जुया फागु भाषा नवेनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शाशावनेनु सक्सी त शाशावनेनु नेवाझी नेवा हे जुया जाजो नापाङ मेरुङका वंगु जाजो ना ठिठी किपा नापाङ चिचाको खंग छ्या दिप्न नामने दगले नापाङ मानिक साके किरण खर्गे युजर गीता खर्गे रत्नमाया खुलु रवि जोशी अञ्जना ताम्राकार राजवीर डङ्गोल निनु श्रेष्ठ सानछोरी साके कृष्ण मानन्धर राजभाइ महर्जन रमेश कपाली रानी शोभा महर्जन केशल साके ठो केशल साकेरका जी चाहिँ उच्चारण गुल्टक मिलेजो ठो जी धामटला डोस छमेनास कान्छ भाइ कोजु योगेन्द्र बज्राचार्य मिनरवा देवी साक्य बज्राचार्य राजु सिक्राकार रवि जोशी हो रत्नमाया जोशी तटे वंग जाजा मुक चाहिँ पी गुमेश न चाहिँ शेरना डिउ चाहिँ ठके खण्डो अले जुगु पोस्ट खण्डुपट्टि चाहिँ शेरना डिप्न ना ठुटन्ठो राकेश महर्जन तुलसी सामी आनन्दमोहन रञ्जित समीर शाही रामबाबु श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी छतर राज बज्राचार्य किशोर टुस ठुके चाहिँ रमेश कपाल जो छिन्चाउ ग्रुप शेरना डिउ ल चिकमे सक्छ यो स्वाडो लिपना ठटे स्वाभाविक डेरी हो मनने थोरंगा कमेन्ट बनेको चाहिँ स्वे वंगु जाजले रमेश मानन्दर जो चाहिँ कमेन्ट चाहिँ लिपलाको वोली चाहिँ उखुन दुट्याक्नु त वकै चिचाको कमेन्ट ठुक्न डोटके वकला चाहिँ खाली सम्बर्जको स्वाट हो नेपाल सम्बर्ज 1144 गुणा ठो त्रयोदशी आइतबार ट्विटर चाहिँ अंक 1144/1/13,1 टका वकला चोइ दिन्छ ल ठटे मेपटी आव नोपटी कमेन्ट ठुक्न डो श्री कृष्ण जोशी भिष्ट जोजल्पा शुभ प्रभात नमस्कार ठटे विजय के मानन्दर जो जोजल्पा शान्तराजे मोहन मानन्दर जो भगवान शरण रिटा महर्जन जो नापा एफएम निन्थ्याङ गुल न्यायपुर काटे थिए तो राजवीर डंगल जो थौ इलेन निन मखन पच्चल लिबक निनार काचोइल ठटे मिनर वा देवी साक्य बज्राचार्य जो यको सुबाटी थिए तो मिनदिरा साके जो तस्कम बाला ठटे कमल तारा मानन्दर जो बधाई दुटै दिउ रमेश कपाल जो जोजल्पा सराठे ठुगु मिजो न पुङको निनार काटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जोजल्पा शान्तराजु संसारवादपट्टिका निरन्तर पोस्ट जुयावी जो ठो जाजो नेवा मिजो 172 लागि छप्न त आफ्नो सुबार काटे थिए त आनन्द मोहन रञ्जित जो जोजल्पा आफ्नो आपा पिन्तना आवेको शनिबार जुगो चोरे य 15 जस्ता सकलष्ट भिन्त्रना प मंगलजीमा जे जिमेर काटे ठटे मोहन गोपाल न्याछ जो शान्त छट खचुए मास्ति बोल न्याब्ले शान्त न्याका जो ठो नेवा मिजो निन्त ठो पेज फिगले ठुकेको मैसिकिटा लुएक ट्याटको रेडियो खनिले जीवननुले छट खनलु आयो ठंकने ठुजो रेडियोला सुनाना हाको खय मखयला अझ गुलिसनाला सुगे खै मखत अर्ज्या मे हाको नाम न शान्त मेमो ठिठी खट सिक बिउ चले ठुजो रेडियोले दैगो स्टेसन मालेको डायल न्योनी झोलको दैगो पुश बटन जवा खम दैगो हिकेको नोट र आदि बारे न कना विषय झुठे टाइगो घाचने मोहन गोपाल न्याछ जो फेरियो मोहन गोपाल न्याछ सर थन दुटनाचंग कमेन्ट मिले ठो बिस्क पयो कमेन्ट ल मटिए मो कमेन्ट खना न्याइपन तल खला ठो ज्याजले भयाटेको रेडियो अपोजिट ध्यान हो खास ना नाप ठजाउ रेडियो खम छ ठो किपा खनिबले वेक अप त नापिको रेडियो लुमसु वखनी ज्याजो जना जला रेडियो किपा बालातल टाइपिङ टम सेटहरु चिसन फया खन भना दिगले ठो बारे खास जिम मुसिउ सासिको टक ठाउ मटिते ठो ख थन फया कमेन्ट खाजना
खला चिसा सिसान से सुनिले रेडियो दे गलो उले बाकस्टेन जागो थला मुनख खलना इगु ना मिना हाला इगुले ठो गथे हाउ जी दे उले मुनुटे बिचाक दिफु जि मुजमले न अठे मुटी वे ख तले रेडियो हाका यु छेचम सम कका उगे दुने खलाई मो मिहाली मो गंग दुडका ताउ ख आन लुमनी तो जाजो या अपो नियम पिन जिजुलिन जोपि व जिस्वा ठकली पेन डुगले वेकअप त थजाउ रेडियो बारे कनाचुन माउल खै मखुजी तर एफएम रेडियो वेट हुँगा वोपिन त रासा थजाउ रेडियो दिउ छु गजाउ दिउ चाहिँ कनाचुन माली फो थौगने सी मखुजे नाप थजाउ रेडियो हाक्टे छेपले उत्तर दक्षिण सोगा निग चिचगो सिडंगाटै उके डटी सेट 8-9 इंच ब्याडोगो 10-12 फुटाको जालठ्याङ जाको वस्तु पेनाटै उके त उले येरियल टाइको जाचन थ्वे त तने बोलचाले भाषा आकाश बान्न टाउया थ्वे येरियले छचुले तार सना या कोठाचंग रेडियो छौ ठासे स्वानाटै कोठाचंग रेडियो हागेल के वे येरियले ग्वानी फसे व्याचंग स साट थ्वे त वेब टाइक जिमा वस रेडियो द्वाउने अले वे स रेडियो हाला हि जाचन नापेको रेडियो दुने सामान नापा भल्भ सिस्टम रेडियो ख थजो भल्भ रेडियो क्षमता सुया टग चिग छिटी कठाइ दो गुली सोंग दो गुली जागा दुना दो थो पिने स्वेबले खाइको ट्युब थेच दुनचंग सामान न पिने खण्डो रेडियो हागल के उगे दुनचंग चिफा मचाना है उबले जनसाधारण त छे थन भयाटको रेडियो थे जागो अपो रेडियो चले जो उबले अपो चले जो रेडियो ना बुस रेडियो लगभग ठटिए तर थो बुस रेडियो रासम हो उबले ना जागो रेडियो बेलाटिया मर्फी रेडियो न ख थजागो रेडियो नि टोडो खाइको डायल छोडै उके स्टेशन नम्बर ज्याटै उले यो अपो रेडियो मेडियम वेब शॉर्ट वेब यो निगो ब्यान्ड है गुली रेडियो न्युली अपो शॉर्ट वेब दुगुन दो गुली रेडियो एफएम ब्यान्ड काना दो तर उबले ठो ब्यान्ड नेपालले जुगमको भाटे नचले मुजुगले अपोस न ठो एफएम तेगो छुरेको मसु नेपालले दजम फटा आटको छौ रेडियो स्टेशन दो वख रेडियो नेपाल न मिडियम वेब शॉर्ट वेब प्रसारण जी मिडियम वेब टालके थै प्रसारण तापको वनी मको स्थानीय जी शॉर्ट वेब टालके तापको अझ देश तापको न वनी सिंहदरबार प्रसारण भएको रेडियो नेपाली वेब खुम्बलटारे चंग रेडियो स्टेशन लाना गया आकाशे छै वेब 1800 रेडियो मिडियम वेब हाली वेस जाउल खेले चिरे घर लिक चंग स्टेशन लाना फसे टोटी शॉर्ट वेब वनी खुम्बलटारो जाउल खेले स्टेशन आनन्दनी खुम्बलटारे वनी छ अनचंगो रेडियो स्टेशन टावर खाउने ठो रेडियो नेपाल लगासियो तर जाउल खेले चंग टास ठौकने इले चम्पिसन सिउगो मुखे अंगला भैंस पाटी न छौ रेडियो स्टेशन टावर दो तर ठै ज्याछुरेको जिमुसु रेडियो डाली जख निगो खचाथे जाउदे गुली सोङुदे गुली निगो दसा छौले निगो जाकाउ जना टाउदे अझ खचारे छौ स टस चिस या भोलम ख अले मेग ब्यान्ड चेन याउ न प स्टेशन चेन याउ ख यक्कले पनि नेपालले चाइनिज रेडियो होला फै स्वरूपरास पुलाङ रेडियो सुयापा डाले को सम मुटिचंग वाठे जागो पाडे वो पाटिया कोछोल के च्यानल फेरे जिउ ख एफएम जमारा वोप्ने लागि रेडियो छुरे ख ठुल टाइपले पच ठुल जिमा मिले जुल मुजुला मोहन गोपाल न्याछ जुए नापे जि तया वेक जिम स्कुलले साइन्स हो म्याथ टीचर न ख जिसुया न वेकला ठोबारे सुया दि खस अझ बालको ट्वाठिक दैगि तर थ टीचर त सरेन्सको चुया छया दिस ढ्याम मसला ससटे चुया न्यंगा डोंगो अवश्य देमा जिसुया न ठकली स सिउ ख चुया दिस चिकने खन्जना जि सख्या न्याय फुके खटा गजुल थ आ मिछपनी न्याना दिस हाकितने मेना बा सत्यनारायण राज माने हालात ख ठुके त वे लोसे नोगु बाजन ते हालात मुनिन्द्र बजाचार्य ख मिचुया त दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत या त नारायण गोपाल यो धया जल हे
झिजोलेन गुलित मार्कुसे चोङ्क मङ्गसे मङ्केन झिजोलेन गुलित मार्कुसे चोङ्क मङ्गसे मङ्केन जन्मछि प्यामको थकान ब्योथिया पापेकेन जन्मछि प्यामको थकान ब्योथिया पापेकेन जुलछि सुसुथे जुल सोएको ध्याजी भुलको छ जियो थे यो जिन छ यो दया जुल थे छुको मते छ हे धकान छिगुथे मन सोई बुझी मते छ हे धकान छिगुथे मन सोई बुझी ये के वो है प्रेम खोसा था छुखे बैमागुछी ये के वो है प्रेम खोसा था छुखे बैमागुछी दिवसता छङ्गो झिगो हो प्रेम गो धन प्रेम गो छ झियो के यो झिन छ यो धया जुल हे छुगो यो धया जुल हे छुगो मेडुङका हाक्न कमेन्ट स्वागा यिङके स्वयंभू डिटुलाटर जो ठुक्न चुइदिगदो तारेमाम सान्द्राजो पुलागो सिलुमिजिट सापे बाना तल यको सुबा ठोम्ये सुरागा आधारित छुताल प्रयोग नाटक सिगमास्ट बोलर कातनी वेकलन चुइदिगल स्वयंभू डिटुलाटर जो चिगो नेसल लिसल लिक्टा जे प्रेम बार कसाई बाखौ मेनाङो सफो फिका सोइले ठोम्ये राग भुपाली ताल पलेमा रका जुयातल तो बारे अझ विस्तृत जानकारी सम्बन्धित परम्परागत संगीतकार पनि सिगुले ठुकै बारे सुनान सिउसा स्पष्ट नाजिटा इनाप नाचना मदन मान राज भण्डार जो ठुक्न चुइदिगदो जुचल्पा शान्तराज जो तारेमाम भगवान शर्मा भवटु सब मंगल ठाउँ नेपाल सम्म 1144/2.5/5/60 अर्थात् 1144 गुण लगा पञ्चमी सनगुनी अथवा शनिबार खुनिया 60 जुजल्पा पिन्सुत ठाउँ निसक्ष्या सुना लामडका पिन्तना नमस्कार आज 2081 5/8/60 भाद्र कृष्ण पञ्चमी शनिबारको दिनमा सबै सुखी र निरोगी हुन् आजको दिनले हामी सबैलाई आरोग्य समृद्धि ल्याओस् सबैमा शुभकामना ओम श्री शनिश्वराय नमः गुड मर्निङ अफ 24 अगस्त 2024 सैटरडे ठाउँ पोस्ट नाडी भचल लिबा ठे छ न्याब्ले ठे मिजो पुङको जना बाला होला जुहे जुल उके निन्देश त यकैको सुबा मेगो वाले हाक्न नाप्लायरका मदनमान राज भण्डार जुन छ ल ठाउँ भच्च छु उखनी पञ्चायतले भच्च लिबा लाव खया खट ठोडङका किशोर टुस जुन चाहिँ ठुक्ना चुइदिदो जुजलपा दाजु सचिव ने निगो जाजो वा मराक निबा टन्न ठीक न्यायपुके कोचल जिगो कमेन्ट न होला जिगो इनापे मिनट ल उके निम्ते सुबा देछ्या जुना तर ठुक्से मटिया रासा ठुक जाजो ठे मुको सिक्के माइपुको वान्डा के कोचल मटिया वो जोछि वावया छन कोचा वो वावय न जित
ओली जनरेटर या थे देवा नटस कम मजा के त अल्सिम दिएटा आइगो अति मया त इनाप्लो मटिया वपि सुइगे खा मखनको कोचा भने जिगो जन्मिन वान डाके कोतल आइगो अति मजी मटका आस्का यसा कमेन्ट कोचा के अन्ते जिले निपु मडिया लियोडको छपु मे हासी मलामा नास्न टापामा थो नुगो ख बम रत्न सुपे मे इना पिना बिदा फना सख्या जे जी मटका किशोर तुसा जुन चोइदि गुला किशोर तुसा जो हासी मलामा नास्न टापामा मुनै मे लिक मोक्ट बरु वहे मे हालात म रत्न सुप मर्जने मेगु मे सवा के आदिसने लिक वया जिता थावल ह छयजको यल ह लोमंके मफु ह वयु खन्जना रत्न सुप मर्जने स मन राजा नकमियले निर्मल रत्न साके मेगो मेनुङका छत्तरराज बज्राचार्य जुया चाहिँ कमेन्ट भने दाजु जुजलपा त नेवा मिजो ल्या 172 को छंगे लस्ता सक्स्तर दुनुल न्या आपला आपा सुबा पिन्त्रा
आवेको शनिबार जुगो चोरे ये 15 लस्ता सकसिया मंगलजीमा पिंजीमा जेजीमा रगावेको काम न ल छिसकिन चाहिँ ठुक्न काम न या टटे अमृत रत्न साकी जुन जुजलपा ठो ज्याजो न्याको मि सान्तरा साके हो ठन ठोगो नापाङ मे छिनन्यवा जिनन्यवा चोमी सान्तरा साके वे छम ख कि बिस्क ख जित लुम कन सुरेश प्राण जो हाला ढेउ छ सुए मय छ सुए मा ढाग मे चोमिना सान्तरा साके ख सुबा ढका अमृत रत्न साके जुन चोइ दिउल साके भाजो वङवाला हागो छिनन्यवा जिनन्यवा हो सुरेश प्रधान हाला टगो छ यहे मय छ एक मा वले मि च्याट म स्वयं थय पाजु ख नक्तिन नक्ने यफमे न्यवा भाषा ज्याजो न्याकदेया वो इले रोहर ज्या उले च्या नेफु मि रेकर्ड नाटेको ख अनलिपा ध्यान मेठा लाओङले मि देगु पाके कुट मन्ट किरण खर्की जे कमेन्ट ठुक्टाउ या चङ दो जुजलपा दाजो आ अव्य खास एक दिन न्यन्ठङले रिटा महर्जन जो हाला दिगो योबा ढागो बोली मिसबो जिमे मर्म बा अष्टमान खरिगा लुमन्ति नापा सकल मरिया व पिन्ट पिचा हाको छे सकल नियम पास पिन्ट न्यंका चोना नाप बाय खास एक दिन मोटु बारे छिपाके छुछ खसी के देगो आस्याना रका किरण खर्की जुन चाहिँ चोइ दिगु किरण खर्की भाजो आ त बोइ खास एक बारे छको जिन्छन जुना यो न्यना दिस बोइ खास निखुनो बो मरे ढुंग पे सुटना पान दना गोकरण टेटेवना बोइ नामे श्राद्ध हे ठटी मयासा जलदान सिदादान निस्ला बिगो परम्परा न दो टोक्नो ठ बो मरे का गोकरण टेटे लोखय स्वेबले ठ बोइ दर्शन दैदेगो किम्बन्दन न दो अनि उनी मुखमे ठटवाले चम कुले गुरु शिव मार्गितेसँग राजो पारे बाल्था हुन निस्ला बियो भने नापा मा बोइ खासवेउका अति साधारण कथा माय खासवेउ अथवा बोइ खासवेउ खुन मा बोइ त मरिचरी सिस बुस देसाउ आस्का काउ याइ ठौकने इ हिला भने अर्जको मुजुसे टजिके मा बोइ त देसा बिगु चलन जाओ खण्डो ठौकने मा बोइ त बिगु देसा स्वास्थ्य नीति निगु सुया न मनिगो जंक फुड फास्ट फुड जुलटका स्वास्थ्य चुटा काइपिन छ तयाव्या चङ थप भिका टपे मा बो पिन्ट टजिको हनीको बालाउ संस्कार ख थजेउ संस्कार झिजक मखो देश विदेश न दुगो सिडो आ निनानिस किरण खरिजा नापे बोलुमका हाला टगमे योबा ढका गुली सतोसा मटा छु जना गुगु पुग्ने वना तुमी च्या त म सैले साके लगौ बरेख लेट या हाला त म रिटा महर्जन थो किरण खरिजु चाहिँ नामे न देछ ल
आ छौनीको कमेन्ट ल्याउनु भने आज नि अनिल सुवाल जो कमेन्ट का जो जल्पा शान्तराज सपना या रिटु मिनिङका लयको युग सुबा सपना परियारे बा मदन परियार जिनाप मिले जुम पासक मटिउ है मन्ट लुमंगा चोनार का आबक अनिल सुवाल जुन चोइ दिगुल छिसन मदन परियार ट लुमंगा छना वेक ट सदान्जल न देसा छना किरण श्याम जुन छिन नेवा जिन नेवा मे दिलीप संगम यल्ले बाना तल छिया उच्चारण बालको मजुर का वेक न थन चोइ दिगुल थन्टा कमेन्ट चाहिँ थने पोतल कमेन्ट ना देपे सक्छ यको युग सुबा देसा छना शान्तरा सके पाखे वालेसको पोस्ट युथ नेवा मि जन नेना चोना दिल ल्यास ज्या वल से सुबावे वइको हिउपाइ बारे च्याट मिनिना छ ल्यास ज्या छ वल से जिट नोटी छाक्छ होला तो मि हाला त म राजु सिक्राकार लेट याट म सुमन तुलाट र अले च्याट म रमेश कपाली यासे जुया छ वल से जिट नटी ठाकु चला यासे जुया छ वल से जिट नटी ठाकु चला मने एको खाल हका चुंगु पाछङ के वइ चोना मने एको खाल हका चुंगु पाछङ के वइ चोना यासे जुया छवोली से जित नटी ठाकु चला से जुया वाला उली है निसी दया चुना गुलिल्या से जुया वाला उली है निसी दया चुना ठोमी खा छंत खन की मन है याँ से चुनावेगु ठोमी खा छंत खन की मन है याँ से चुनावेगु ल्यासे जुया छवोली से जित नटी ठाकु चला गुली स्वे याको सोसा स्वे जित मगा रूप छंगु गुली स्वे याको सोसा स्वे जित मगा मचा बले मिटा गुलु मंका कते थे मन यखान मचा बले मिटा गुलु मंका गत ठाय मन यखान ल्यासे जुया छवोली से जित नटी ठाकु चला ल्यासे जुया छवोली से जित नटी ठाकु चला मन एको खाल हका चुंगु पाछङ के वइ चोना मन एको खाल हका चुंगु पाछङ के वइ चोना ल्यासे जुया छवोली से जित नटी ठाकु चला नटी ठाकु चला नटी ठाकु चला जित नटी ठाकु चला जाजै दक्षुया लिपा सफो नोगु मिन्जना नि सालको गाचा सालिमटे एला लुवया ठुंका नोगु मिए कान्छी नानी चञ्चल मन बेमानी थछे चुना गुले हाका नेमानी माय मरला माई दशा नपाचनी जुलम मजुला रचनाकार संगीतकार रोजमान महर्जन गायक कलाकार रोजमान महर्जन व निशा देसार
नेनातना लसंचरवारपट्टि पोस्ट जिगु नेवा मिज ठौय सचिव ने सुगो नेवा मिज कुचल ज्याजोजना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिनु सकिता हाक्न छ सुबाटी छ्यातना ठौटा ठुले जुल मेग वाले सचिव नेपिको नेवा मिज जना हान्न नाप्ला वे उडे टकी त ठोक प्रस्तोता शान्तरा सकिता बेरे बियाटी स ठौटा बा लिपा हान्न नाप्ला